Nizere ko mumeze neza abakunzi b'Intare Official aho muherereye hose ku mpande zose z'isi, abari muri Afurika, abari muri Amerika, abari muri Oceania, abari muri Aziya, abari muri Europe n'ahandi mu bindi bihugu ntiriwe mvuga, mukomere cyane. Ndasuhuza cyane abavandimwe bari muri teritwari ya Masisi, abari muri teritwari ya Rucuro, teritwari ya Warikare, teritwari ya Mwenga, teritwari ya Fizi, teritwari ya Minembwe, teritwari ya Uvira, teritwari ya Kabare na teritwari ya Karehe, teritwari ya Yijwi, umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu, Rubero na Nyiragongo sinabibagirwa n'ahandi muri Shabunda. Mukomere cyane, nsuhuza cyane Intare za Sarambwe, mukomere kuraje kandi mukomeze ku muheto. Nzanye amakuru yo muri iki gitondo ku itariki 3 z'ukwezi kwa 12 2025, aho mubona ko umwaka ugiye kurangira, abantu bari kwitegura iminsi mikuru yabo, umunsi mukuru wa Noheli, umunsi mukuru wa Bunani. Umwaka muzatangira uzababere mwiza, reka ntangire mbibifurize. Nzanye amakuru yihutirwa. Nyuma yo gutakaza ibice bitandukanye, leta ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa bayo bakomeje gukoresha indege ndetse bakomeje gutakaza n'ibindi bice. Muri iki gitondo isasu rimeze nabi muri Plaine de Ruzizi. M23 ikomeje kwegera Uvira. Ibya Uvira turaza tubigarukeho. Intego ya M23, hari abavuga ngo ku itariki 4 ni umunsi w'ejo ngo Intare za Sarambwe zafashe Uvira, abandi bakavuga ngo ku itariki 15 Intare zafashe Uvira. Ibyo byose turaza tubirebere hamwe. General Amuri Chiviri wa wundi waje gusimbura uwapfuye, akaza gusimbura General wirukanywe hariya azira kuba ari umunyamurenge, hari icyo yatangaje. Muri teritwari ya Masisi muri secteur Katoyi, imirwano irakomeye hagati y'imitwe ibiri ya Wazalendo. Imitwe ibiri ya Wazalendo iri kurasana, ubwabo bameze nabi, birakomeye. Ano makuru rero reka nyatangirire uburyo M23 ikomeje kwa advancinga, iri kwerekera muri teritwari, iri kwerekera muri Uvira centre, ikwerekera muri Uvira centre. Reka abariho tutangirira. Abakunzi bacu rero nimutere udutebe, nimujye kure, mube hafi y'Intare Official, y'Intare Official, kugira ngo amakuru muyumve, amakuru muyakurikirane. Isasu riravuza ubuhuha. Alliance Fleuve Congo M23 MLDP twirwaneho yamaze gupanuwa ahantu henshi hagiye hava umwanzi wateraga abaturage. Hari benshi bamaze kubona ko, hari benshi bamaze kubohorwa, gusa ntibarabitangaza kuko urugamba ruracyakomeje. Henshi bamaze kubohorwa, hariho na benshi bamaze kubohorwa, ariko Intare za Sarambwe ntabwo zirabitangaza zibishyire ku karubanda. Njya nkunda kuvuga ngo ni ku karubanda, mu gihe zo zanga gutanga amakuru yazo mu buryo bwihuse. Buryo bwihuse kugira ngo ubone amakuru yabo, nuko uba uri mwana ndani. Amakuru ava kuri front line nuko tariki 4 zizagera hari ahantu henshi abasore babohoye abarundi byashobokaga bakisanga iwabo batazi aho bahagaze. Mukomeze musabire abana bo mu Ntare za Sarambwe, muniswe hamwe n'ababirigi bahaye FDL n'abarundi kuko Ndayishimiye imbunda batazi no gukoresha. Ahangaha mwagiye mubibona cyane ku imbunda nyinshi bagiye batanga, ziri gukoreshwa n'abarundi bagapfa kurasa ovyo. Reka twisimbukire twigire n'ahandi. Nyuma yo gutakaza ibice, FARDC yaje gukoresha indege.
nyuma yo gutakaza ibice nka Gatogota muri teritwari ya Uvira, Kaziba centre muri teritwari ya Walungu, aho bari baje kugaba ibitero hariya Poenzero ni muri teritwari ya Fizi ku musozi wa Fungura, ni muri korine iri strategique. Fungura ni korine iri strategique, ni hariya mu birometero 15 uvuye Pinga, ni muri teritwari ya Walikale. Donc reka mbabwire ibice n'ubundi baje gutakaza Kaziba, nk'uko Kaziba centre ni muri teritwari ya Walungu, baza gutakaza Gatogota ni muri teritwari ya Uvira, ndetse baza gutakaza n'undi centre iri strategique yitwa Fungura iri muri donc ni umusozi uri strategique. Fungura uri hariya mu birometero 15 kugira ngo ugere Pinga centre, aho naho intare za Sarambwe zari zihari, ariko hari ubundi busozi bwari buri aho ngaho bukikije kariya gasozi intare za Sarambwe zabashije gufata. Pozisiyo nyinshi za FARDC na Wazalendo zabashije kugira kuraswa na Alliance Fleuve Congo. Hariho pozisiyo zari zegereye pozisiyo za M23 hariya bita Bususu, kuko intare za Sarambwe zari zicumbitse hariya kuri zikambitse, cyangwa kuko ziracumbika kuko mu gitondo zibyuka zikora urundi rugendo hafi y'urusengero rw'abantu apostolique, umuhanda werekera Nyabyondo. Hajeho kuraswa n'indege ya FARDC ariko icyura ubusa. Biriya birindiro bya M23 byari biri hariya ku itariki 2 ejo kuwa kabiri hatambutse, indege za FARDC zaje gukoresha indege nyuma ya saa sita ziza kuharasa, ariko zitwara ubusa kugeza amagingo yanga hariya Bususu. Intare za Sarambwe nizo zikirimo. Amakuru menshi aturuka muri Nyabyondo aravuga yuko ahubwo hari abarwanyi bari kuri Musururu moja bo muri Wazalendo, iriya ndege yaje kwibeshyaho irabarasa, abagera muri 13 bahasiga ubuzima bo muri APCLS iyobowe na Janvier Karayiri uri mu buhungiro Ibeni. Kumva guciramo kasoro gatwara nyoko, baje ko baje kurasa ariya Bususu kuri pozisiyo z'intare za Sarambwe, basanga intare za Sarambwe zamaze kwikashika. Murabizi yuko intare za Sarambwe kugira ngo uzazisange mu birindiro uzanye indege biragoye cyane, kandi ni n'ibintu biruhije bantu banjye. Bakimara kuzizana rero baje bararasa, intare za Sarambwe zirihisha, ahubwo barasa Wazalendo bari kuri Musururu moja bikanze bazi ko ari intare za Sarambwe ziri guhunga. 13 bahasiga udutwe. Ahangaha noneho biravugitwa ko ari Gatogota kugeza amagingo yangaya ikirimo umutekano muke. Poenzero naho bimeze gutyo, mu gihe Amadubu akomeje gucunga umutekano, ariko abaturage bakaba basa naho bavuyemo kugira ngo aho inzovu ebyiri zirwaniye ibyatsi nizo byo bihangirikira. Aha urumva ko ibintu bikomeje kumera nabi. Imirwano n'ubundi imeze nabi muri iki gitondo. Amakuru aturuka hariya muri za Rubarika nimugoroba, baravuga uko intare za Sarambwe zahavuye zikajya mu misozi zikava muri centre. Hano Kaziba intare za Sarambwe zakomeze progression, zikomeza zifata umusozi bita Munanira ubu ngubu ziragenda zinagera Rubarika. Bavuga ko intare za Sarambwe zavuye muri centre zamuka zigira mu misozi ikikije Rubarika hafi ya Ruvungi nayo
amakuru nk'urariya bambwira ko muri iki gitondo nta ntare za Sarambwe ziri kubonekamo, ahubwo intare za Sarambwe naho ziri mu misozi ikikije Ruvungi na Wazalendo nabo bakaba bakomeze kwivanamo. Kaziba nayo isa naho ibereye aho, nta ntare za Sarambwe, nta FARDC, nta Barundi, nta Wazalendo. Hano baravuga ngo c'est mardi soir la situation reste calme à Kaziba, ngo nubwo harimo abaturage bake nta FARDC irimo, ariko abaturage babashije kongera kugaruka, abashoboye kuza gutwara ibyo kurya. FARDC muri iri joro yashatse kugira ngo igaruke Katogota, ariko iza guhura na ambiscade y'intare za Sarambwe muri iri joro. Amasasu twanumvishe nko mu masaa sita gutyo kugeza mu masaa 9 saa 10, aho baguye muri ambiscade. Kugeza amagingo yanga nago turamenya ngo abaguyemo ni bangahe, birase byitwaye gute, kuko ibyabaye nijoro range kugira ngo ubisobanure biba bigoranye. Katogota nayo nta ntare za Sarambwe zirimo kandi zari zayifashe, na Wazalendo na FARDC ntabwo barimo, ahubwo intare za Sarambwe zabateza ambiscade saa 6 za nijoro, ubwo FARDC na Wazalendo n'abarundi bashakaga kugira ngo bagaruke muri Gatogota. Zero plusieurs sources hano bikavuga yuko intare za Sarambwe, ibi ni ibivugwa, ariko nta ntare za Sarambwe cyangwa mama 23 cyangwa ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo cyangwa MLDP bigeze bitangaza bavuge ko intare za Sarambwe zizaba zafashe uriya mujyi wa Uvira ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12. Mujye mwibuka amakuru, umujyi wa Goma intare za Sarambwe zawufashe ku itariki 27 z'ukwezi kwa 10 ukwezi kwa mbere, ariko amakuru yavugaga ko ku itariki 15 intare za Sarambwe zagombaga kuba zafashe umujyi wa Goma zigafata umujyi wa Rubero, ariko zawufashe mu buryo, ndibuka ko Corneille Nangaa yaravuze ati ngo muri Demwa muturindire muri Goma, ariko Demwa ntabwo zabashije kugeraho. Abaturage ba Uvira rero mwumve yuko cyangwa aravuga ngo ku itariki 4 ni umunsi w'ejo, abandi bakavuga ku itariki 15. Ibyo ni ibihuha, ahubwo murindire mutege amatwi intare official. Mujyeho murabizi akenshi nakunze kuvuga ibintu bikaba, nzababwira ati uno munsi mwitegura amakuru meza muri buze gukubona yahariya muri Uvira. Nzayababwira rwose, ntimurindire ngo itariki 15, mwumve ko mugiye kurindira ngo itariki 15, mwumve ko mugiye kurindira ngo nibizarenga kuri 25, ahubwo nzababwira ati intare za Sarambwe zimaze kwinjira Uvira, mwebwe ni murindire. Mwagiye mubona amakuru y'ibihuha, mukabona bwa modoka, amabisi ariho za Wazalendo, amabeni n'ubukantere buriho za Wazalendo, bavuga bati ni intare za Sarambwe zinjiye muri Uvira, ariko nge nka Bemba nababwiye ko icyo ngicyo cyari ikinyoma. Intare za Sarambwe igihe zizinjira muri Uvira, narindi Uvira isa naho igoswe, iragoswe. Uvira iragoswe, nongere mbikubwira ngo iragoswe. Umunsi murabona iriya Plaine de Ruzizi uburyo bimeze, nubwo hari abaturage benshi bapfuye ari za Katogota bagera muri 10 na bangahe bateweho amabombe na FARDC, les victimes ne manquent pas. Ariko icyo nababwira abandi baturage, mutegereze kubohorwa kw'intare za Sarambwe zigiye kubabohora, kubakura mu bucakara, mu bukoroni. Hano rero abantu bakavuga ngo ku itariki 15 ngo niyo ambition ngo ya mama 23 kuba yamaze gufata umujyi wa Uvira. Ibi ni bivugwa na FARDC, ibi ni bivugwa na babandi bashyigikiye FARDC, bari ku ruhande rwa FARDC. Ariko noneho icyo nzi cyo nuko intare za Sarambwe zo amakuru ziyafite y'umwimerere, igihe ziri buze kuba zamaze kugera hariya. Twikomereze hano ngo M23 ikomeje kwegera Uvira,
he katwubyumve. Imiterere y'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kuzamba nyuma y'uko amakuru acicikana mu mbuga nkoranyambaga yemeza ko umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 ukomeje kwagura uduce ugenzura ukanegera cyane umujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi amakuru aturuka mu bayobozi bamwe ba Wazalendo barwanya Alliance Fleuve Congo M23 MLDP twirwaneho avuga ko uyu mutwe wamaze gufata uduce dutandukanye dufite akamaro ka gisirikare. Muri utwo duce harimo Ruvungi, imisozi ya Gatogota, imisozi ya Rubarika, imisozi ya Kiringi, imisozi ya Rugenge, imisozi ya Kambara, imisozi ya Ruvimvi ndetse n'agace ka Rubamba gahana imbibi n'umupaka Bugarama mu Rwanda na Kamanyora muri Kongo. Murabyumva? Ubu buce nongera mbusubiremo. Amakuru aturuka mu bayobozi bamwe ba Wazalendo barwanya Alliance Fleuve Congo byivira muri Wazalendo. Avuga ko M23 MLDP twirwaneho wamaze gufata uduce dutandukanye dufite akamaro ka gisirikare. Muri utwo duce harimo Ruvungi, imisozi ya Gatogota, imisozi ya Rubarika, Kiringi, Rugenge, Kambara, Ruvimvi ndetse n'agace ka Rubamba gahana imbibi n'umupaka wa Bugarama mu Rwanda na Kamanyora muri Kongo. Murabyumva? Mu majwi acicikana ku mbuga nkoranyambaga, umwe mu bayobozi ba Wazalendo wakurikiranye imirwano avuga ko Alliance Fleuve Congo ariyo imaze kwigarura uduce twinshi kandi ko ikomeje ibikorwa byo kwagura ibirindiro byayo. Uyu muyobozi anemeza ko bamwe mu basirikari b'u Burundi bari boherejwe gufasha FARDC bahungiye iwabo banyuze i Rugombo, mu gihe Alliance Fleuve Congo ikomeje gukoresha uburyo bwa gisirikari bugamije kwagura imipaka y'aho igeze. Abarundi bakomeje guhunga bari gucariya bita Rugombo. Amakuru kandi yerekana ko uduce twa Sange na Runingu dushobora kuba muri tumwe tuzabamo imirwano ikaze bitewe n'uko Alliance Fleuve Congo M23 iri mu birometero bike uvuye mu mujyi wa Uvira, umwe mu mijyi minini ifite agaciro gakomeye mu burasirazuba bwa Kongo. Ahangaha Sange na Runingu ntabwo M23 irahafata, ariko force za FARDC, force za Wazalendo, force z'Abarundi zose zaje ziko santra hariya Sange na Runingu. Ariko se ntibiraba nka bya bindi bya Goma cyangwa Sake wabonaga ko FARDC na Wazalendo baza bakikosantra ahantu, ariko intare za Sarambwe zahagera zikabahundagura. Ikaturindire kuko ibyabo byo nagatogo. Gusa n'ibyitezwe ko imirwano yakomera cyane mu bice bya Bwegera, Rubirizi na Kaburimbo kuko utu duce dutuwe ku rugero rwo hasi. Donc hariya Rubirizi na Bwegera na Kaburimbo ikigaragara nuko abasirikari ba FARDC, Abarundi, donc rya huriro ryose ryari amabandi ntabwo bahari ku buke, ari abandi bo kuza guca ibitoki no kwiba ibigori. Uwo Muzalendo wakurikiranye urugamba ruri kubera mu kibaya cya Ruzizi yanenze ubuyobozi bwa FARDC n'abandi batangaza ko Alliance Fleuve Congo iri gutsindwa. Yabanenze kandi ari Umuzalendo. Avuga ko ukuri kugaragarira mu bikorwa aho Alliance Fleuve Congo M23 ikomeje kwigaba ibindi bice no kwagura umuvuduko w'ibitero byawo. Ibi bikomeje kuzamura impungenge mu baturage
bo muri akaya karere mu gihe imirwano ikomeje guhangayikisha ingabo za FARDC n'iz'u Burundi zivugwaho guhura n'imbogamizi mu gukumira icyerekezo cy'imigambi ya Alliance Fleuve Congo M23. Iyo mirwano yongeye gushyira mu kaga akarere ka Kivu y'Amajyepfo, bituma abaturage bakurikiranira hafi uko urugamba ruri kwihuta mu gihe igihugu cyose gikomeje kuba mu rubungabangabo. Leta ya Kinshasa irakomeza ikagira ibyo itangaza, ariko intare za Sarambwe amadubu bakomeje kwadivansinga berekeza mu bindi bice biri hariya muri Uvira. Generali Amuri Kiviri hari utwo yatangaje, reka ntuvugeho gake, nigira hariya muri Gatoyi aho Wazalendo basubiranyemo, kubera ku cyumweru Wazalendo bari kwicana imitwe ibiri. Ndaje mbibabwire bakunzi b'intare official, ndaje mbibabwire, ariko reka manze najya kuri no nkuru. Generali Amuri Kiviri uvuga ngo Toyoki kuna babi abondi Wazalendo basala kama ba reprise stratégique. Wa araza gatangaza akavuga ko Wazalendo bari gukora reprise stratégique, ariko bikaza kumutera ubwoba mu gihe na bamwe basirikare bakomeye bakomanda vile wari muri Uvira akomeje nawe yahunze ngo tala soke ezana avantage ya M23 twirwaneho po bakota Uvira yebake bako tosa ya yote turu yayo tozana bino lisusu likolo ya lisulu ya lisu. Donc ngo bamaze gucana ku maso, ngo niba ngo M23 ngo yumva yuko ngo gufata Uvira, ngo baze ngo bafate Uvira po bakota Uvira. Arabivuga agatangaza, ari kubona ko ari ibintu byo avugana ubwoba, atangaza rwose ibintu birimo ubwoba cyane. Nawe yifite ubwoba kubona ko intare za Sarambwe zigiye kumwinjirana hariya Uvira, kandi nawe akazaba ari muri babandi bashobora kuzafungwa kubera imigi igenda ifatwa. Ahangaha rero guhera ku cyumweru kugeza kuri uyu wa kabiri no muri iki gitondo, ejo kuwa kabiri, donc ku cyumweru nimugoroba, kuwa mbere, kuwa kabiri umunsi wose no muri iki gitondo hadutse imirwano hagati kuri Wazalendo siri Wazalendo ni muri groupe ya Gatoyi, ni muri secteur ya Gatoyi, ni muri groupe ya Ufamandu, ni muri territoire ya Masisi. Amakuru turuka rero nuko imitwe ibiri ya Wazalendo ikomeje guhangana, ni byaturutse ku cyumweru kuwa mbere nimugoroba ndetse no kuwa kabiri umunsi wose no muri iki gitondo. Amavilage agera muri 6 amaze guhunga, amalokalite 6 n'amavila, donc amalokalite amavilage 6 ari mu malokalite atandukanye amaze guhunga bari kujya ahandi. Kuri wa kabiri umunsi w'ejo byari bikomeye, kuko n'ubundi abaturage barahunze bahungira mu birometero bigera muri 15 uri kwerekera mu bice bigiye birimo M23. Turaza wenda hano tubirebere hamwe. Ni umutwe wa Maimai Lamuka, ni umutwe wa Maimai Lamuka, ya Maimai Lamuka. Uno mutwe guhera ku cyumweru mu gitondo niho abarwanyi bo muri Maimai Lamuka bayobowe na Noah Macano baje hariya kuri chefuri ya secteur ya Gatoyi. Murabizi ko ari ahantu intare za Sarambwe zari zabashije kuhagera, ariko zikimara kuhagera zongera zirahava kuri secteur ku biro bya cheferi. Intare za Sarambwe zarahageze s'il vous plaît, zongera zivanamo zigira mu misozi, kuko murabizi zageraga Sake zikaza zigafata mbere Kicanga, zikaza zigafata imisozi nako amasantre zikayivamo zikigira mu misozi hejuru y'igisirikare. Niko igisirikare ubundi gikora. Baje guhura n'abarwanyi bo muri groupe Patriote Resistant, le groupe Patriote Resistant Congolais, PARECO,
bayobowe na General Mutayomba na General Kigingi Kigeri hariya muri Gatoyi, baje guhura. Bamaze guhura bakorana icyo bita échange de tir, bararasana bamaze kurasana ni ku cyumweru, tutarajuna umunsi wose ku cyumweru, biraprolonge bigera kuwa mbere nimugoroba, kuwa kabiri no muri iki gitondo. Guhungabana k'umutekano kwakomeje kuba hariya muri Gatoyi, aho abaturage bakomeje guhunga, bamwe bakerekera bita Mutindi, ni milimetero 5 uvuye muri Gatoyi hariya muri Gatoyi kuri sheferi. Abandi baturage bahungiye mu mashyamba Dala Bruce, abandi bahungira mu bice biyobowe na mama 23 bizeyemo umutekano. Abonye ko na Musenyeri Ngabo yoyo Ngabo niwe wankomeje, niwe naringiye kuvuga. Musenyeri Willy Ngumbi yaje kubitangaza ashimira intare za Sarangwa kubijyanye n'umutekano zikomeje kubaka mu gice zirimo. Le contrôle de village. Noneho ahangaha amakuru ari hariya muri Gatoyi ku mirwano yabaye mu minsi yatambutse, nuko intare za Sarambwe arizo zikontrola centre ya Gatoyi, zo zikontrola centre ya Gatoyi mu minsi myinshi itambutse, mu minsi nk'icumi itambutse. Intare za Sarambwe nizo zikontrola Gatoyi, byumva. Mu gihe bari abarwanyi bo kwa Mutayomba, abo kwa Kigingi bashakaga kugira ngo abuze intare za Sarambwe gukontrola hariya, ubundi nabo baza gusubiranamo muri groupe Maufamando ya mbere na groupe Maufamando ya kabiri. Ni intare za Sarambwe ziri gukontrola ibice binini. Icyo nababwira cyo nuko Kigingi aziripotinga ku ntare za Sarambwe, aziripotinga muri mama 23. Moi je vous informe et je vous dis la vérité, baziripotinga ku ntare za Sarambwe. Mutayomba niwe ushobora kuzagira kwihagararaho, ariko nawe bizamugora. Bakunzi b'Intare Official rero, mukore subscribe ku Intare Official. Amakuru yacu nakagaruka, amakuru yacu nahoraho, ukanya turaza tubahereza nandi